Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Geçmişten günümüze unutulmayan mısralar 37. Arapçadan Türkçe ve Kürtçe tercüme Abdülaziz Hatip. Ra'aytu dunuve'd dari leysa binafi'i İza kana ma beynel kulubi ba'idu. Gönüller birbirinden uzak olunca evlerin yakın olmasının pek bir fayda vermediğini gördüm. Min didku dema dil cehev dur ben, feyda nezik buna malan qavi feyde nada. ولو كانت الدنيا تدوم بأهلها لكان رسول الله فيها مخلدا. Eğer dünya insanlar için kalıcı olsaydı Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem için kalıcı olurdu. Heke jiyana dünyaya jibu insana ra payidar buya ye ji peygamber Xude ra bimaya. وما كلف الله نفسا فوق طاقتها ولا تجود يد إلا بما تجد. Allah hiç kimseyi gücünün yettiğinden fazlasıyla yükümlü tutmaz. El bulabildiğinden fazlasıyla cömertlik yapamaz. Xude tu kese ji qavetawi zêdetir bimbar nake. Dest jî tiştok dست کتی زیده تر نکاره مردیتیه بکه. غضب الكريم وإن تأجج ناره كدخان عود ليس فيه سواد. Asil ve iyi insanın öfke ateşi kızışsa da amber çocuğunun tütsüsü gibidir. İs ve leke bırakmaz. مروف قنجو خدان کرم دناف آگیر خشمو خزب دا به هج هجاجی مینا آگیر دارک عنبر طانیو لک چناکه. ترجو غدا و غدا كحاملة في الحي لا يدرون ما تلد. Sen yarına ümit besliyorsun da yarın tıpkı hamile canlı gibidir. Kimse nasıl bir çocuk dünyaya getireceğini bilemez. Tu her heviyoha bısbahi ba girededi. Lebele sıbahi ve ke hayvana avisa. تكاس نزانا يتشب والدينا. ولا أؤخر شغل اليوم عن كسل إلى غد إن يوم العاجزين غد. Bugünün işini tembellikle yarına bırakmam. Zaten acizlerin yarını da bugünden farksızdır. از شخل ایرو به تنبلی نهلم صبحی چمکه صبحی یا کسی به خیرت جئیرو وی نجداترا. ولكل شيء آفة من جنسه حتى الحديد سطى عليه المبرد. Her şeyin kendi cinsinden bir afeti vardır. Demir bile kendi cinsinden olan eye ile törpülenir. جهر تشته را آفتک جنسوی هیا هستن جی به مفرد کو جنسوی دورپی دکن. بذا قضت الأيام ما بين أهلها مصائب قوم عند قوم فوائد. Zamanın insanlar hakkındaki hükmü budur. Bir topluluğun felaketi başka bir topluluğun saadeti olabiliyor. حکم زمانی در حق انسانان دا اوه فلاکتا هنکان دبکو جهنک دن را سعادت به. شیئان لا خیر في اللذات بعدهما فقد الشباب و موت الاهل والولد. İki şey var ki onlardan sonra lezzetlerin hayrı yoktur. Gençliğin gitmesi, çoluk çocuğun vefatı. دوتشت هنکو پشتیوا تاما لذتان تونینا چوینا لاوینی او مرنا جنو زاروکان.
إن المصائب تنتهي أوقاتها وشماتة الأعداء بالمرصاد. Musibetlerin etkisi zamanla sona erer de düşmanların şamatası içten içe sevinç ve küstahlığı sürekli pusudadır. Tesira musibetan bi zaman ra bidavite lebele keyf خوشی و تناس پیکرنا دجمنی هر دم دکمین دایم. عليك بالصدق ولو أنه أحرقك الصدق بنار الوعيد. Tehdit ateşleriyle seni yaksa da doğruluktan asla ayrılma. به آگر ترساندن تا بشاوتینجی تجارا ج راستی دور نکوه وابغي رضا الله فأشقى الورى من أسخط الورى وأرض العبيد. Sen Allah'ı hoşnut etmeye bak. İnsanların en bedbahtı kulları memnun etmek için Mevla'yı gücendirendir. تو هر تم لرازی بونا خوده بگره بخت رشترن انسانا اوکو جبو قایل کرنا بندیان خوده دخیدینه.